Kagitene kange toko chamani ya mutegeri Omero TV ngeteka ya noidhiri tuwe rina ntuko njega turi ntuko ya Alhamisi tariki 6 mweri Januari mwaka wa 2025 nko watu wagani tudhire tuketagira manto kathumbora kuthirite kugikari nikiria andikiwe to bantu tobethire to bakiamba kambe ntere mwanya kukubanganiria na kuthondekera riboti cia nteriji cionda oni bambitaga Dennis Mutuma ambatana nani kuma kagitene gaka monka muthia jo nteto cietu Omero TV ogoro tokiamberia kana twamberie na riboti yegie igikuo ni aria ntumurume umwe uria urekindene agituo kia polisi giachogoria nethiritwe agichuria utuko bagukira narua iririkana kuringana na kamanda wa polisi wa Ntereji Zakaria Ngeno augite muthuganiro ujo urorethiritwe agichwana nawe ni polisi na bobo ni nyuma ya kuthuganirwo kuraga mwana umunini na nyuma nethirwo akimatuka na gwita Ntere Chenyeri aria arethiriwe akigwatwa na chokondene gituo kia polisi giachogoria ende utuko bagukira narua ethirwa aichuritie ndene ya gituo giki kuririkana aratumire nguo ciawe gucuria na rukirira narua ni maabisa ba polisi bagituo giki ebethirwe bakiona mwirijwa we tuchura churite mwandiki wetu nteto mbogo kuma Ntere izi na tubanganite ripoti hizi na njira entariru. A 30-year-old man who was yesterday arrested in Nyeri County where he had taken flight following an incident of murder that occurred in the year 2023, precisely on the 14th, between the 14th June and 20th June 2023. It happened that he went to a primary school named Kiurani Primary School in Magutuni. We laid a 5-year-old lad by the name Francis Macharia, took him or abducted him to an unknown place until the 20th of June 2023, where the body was retrieved from Thuku River. So he was a prime suspect, and we have been following him all through until yesterday that we were lucky to get him in Nyeri County. He was brought to Chogoria police station, but unfortunately this morning he committed suicide while in police custody. So the body had been removed to Chuga Level 5 hospital mortuary, where it is preserved, awaiting for the post-mortem. He committed suicide. This is a man who was arrested, and he had an underpant which has a string, and he used the same string on top of the police cells. There is a plank of wood that crosses the cells. He used it, tied it on his neck, and committed suicide. Nyuma ya gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kurionga Ntere chia Gembe North na mono kiri wandi irachiri na MCA sibarabate kwa watanira nawe nande MCA wa Ntere chia Ntuambo urozi keneta Frederick Mburugo amona MCA wa Ntere chia Mwathi urozi keneta Henry Dhuronera Mutungi ni bachumirite bonene na kumeneria ndionga ya gavana Kawira Ntere hizi nikiraba kuga irari ya kureta ndoa na bathokano Ntere hizi kuringana na MCA sababa baugete guteweti na mbere kana maendeleo bethero tabagikojera kiriwandi ciao kumaniana thirikari ya kaunti ya Meru iretongeretwe ni gavana Kawira Mwangaza. Nyuma ya ndionga ya gavana Kawira Mwangaza Ntere Siembe na munokire wandira kwena MCS barabate kwatanira nabo endere kwetherete kukiumira ntitikano kire misemanio ye unto Frederick Mburugo na wantu amboi wand au meneten na kumenerio ntobo kiriara na hatia an elected MCA
amba kwa aktile kangun non to bena mutongori ora bena itino wondiewe te Ntwambui na buri komnya Ntwambui na representative na ora dhuri ni antu Ntwambui kenda bakilisha lakini ko yakureta teto siawe siandwa na ko yakura antu Ntwambui kiani ne Ntwambui yaka simply kumena baraba tongore tinde ne wondiu na onde mwakilishi Ntwambui wond teta tini upuzi no ntobu ne wond muntu ya ambire kuranto Niu akiwa wena konote pata ya kwethiretete mucemanio ya ngavana Kawira Mwangaza no tuwe utipia thanitwe bia wikeria akariba kunto kwawe untobo wa timbaru ni MCA wa Mwathi Noe Mutungi onete kundibia shemu bethronde antwara no tebio ndeterete antu Ntwambui bira momba kuibio ndibareterete tuyaneti na ngavana nankiwa itwaire na utongori bu rira twari ndumuru antu barai baindirwe ta baindiwa manto asibitari baindiwa kirasi ke ICD baindiwa project ya NPR na unfortunately into bira bionde bietere na kwa kinya antu amoka twika antu beto bate kuona kinya ngarira ya NPR na NPR bara bonde bari toba endumeru baritangu ya kuthiulunkana ra town as of now antu beto bonete thina for the last 2.5 years. Kuma Ntwambui wa Ndegembe North Beta Mukiri kuma Ntwambui wa Ndegembe North Beta Mukiri Onkonja Ntere izi che Igembe tutete na mbere na kuthoja ndionga ya gavana wa Meru ntere izi ni atege kundi kimokia mbeo mbethi kuma ntere che goi na maua ibachumiriti na kwariria ndionga ya gavana Kawira ntere che Igembe arabo onekanire kwethira baga kiamanki kire barabara ya kuma Meru gweta ntere che maua na kurukiba kimeneria wezeni bo ambassador barabo ithiri topogititho na mbere ni thirikari ya county ya Meru gavana Kawira atethirwa gikinya ntere che goi kana kathima ntere che maua nare akwirigiri gweta endi nethirwa gichenjero gendoro na gweta ntere chia maili 3 arabo karina kiatho ge gukungwira kuthiria ntano cia nabari aja ndegorone ndene ya Igembe ni kumirite maandamano ntuku ya narua jaria nduki imbithi yumirite gupinga rugendo rwa ngavana Kawira Mwangaza gukinya rutene ruru rwa Igembe ethira Kawira ate ya namba sare boya akinyembe no twagyo kinyembe kuno yo kanwa go ya mano nto ya maono kaurwa yo ya mawa dia no makobata ni MCA hapo kabata ni rako tulete menero nto biwe na bikifua ya wawe tumira kifua ngabana kenda no nto boni oiwa namba 1 hotel lengo tora boya ngwera ngabana ekano lengo no hotel lengo muka etrawe nkathe muka kulitira mero ngwera kwenda kwa lengo kwa narume na kiongo ketekela kingo na kingo atekela kiongo ango rombare nene ngabana Meru kusikizana na mutuma nto ithinge na MCA baba ko otulitire ngo alafu kwegere ke ngwendro ko ngabana obande gori atere we kuibo munyako yako sana no nto bayaru are no te ya mbere ototero tora kulitira nto bimenti ngo tulitira batu nto bembe ngui na tawe yetaru are no te ya mbere ni pakiugaga ati Basari Fund iria banenkeretwe itikukinyerniria uria baugite bongwa kana na bara barombete ni bai anabakai birabio ndiaria Meru county kiari twari imporinga thirikari we ngabana nei mama defense ya mama defense ado no todo gotata ke yeta kwa na tia yeta kwa anto 7 Basari na litwa seti angri dato Meru county atio ba ambassador no twathere ni MCA guritangu eu andi bameneretie ndiunga iri ya Kawira na kuga atibo kuga bo imaendeleo bakwenda bathithiru ya manene jara ya komba kubateithia bonde ja barabara o amana gwakirwa ICD na kuandikirwa ana endete Basari Fund baugite Basari ni gintu kidogo sana kiribo Kawira no nto tuguyite
na ukio ya twangu ine de ayuthi abangu lakini bado tu yetiangasi twaurasio twaura twangano thirikari atiangasi iba mama ke bogume kundine ke bado to kwengano to kurwa aitu matokero salama nyisi kwa bia to mo biorire ande to kuroma batwe ngabano u tariki 14 u asoka renge asimwengwa ari aro batwe ngote wanda ngabana mwengwa twateta ki 14 basa riko no ikawira Mwangaza ngavana no no mero kwante na mbichiro silingi mana tano tuthomethie mwana secondary ni umanto beto gavana yo no tengura bana kwa ambassador basa yana na kuona na MCA bagera ba muote mbaru ni umanto beto gavana yo ena mbadho adara kido dere tariki 14 to wana gavana uma ino tibia yana na kuona kana na MCA ora eno muote mbaru. Wadi ya Kisima Ntere Cheburi Ulaize Keneta Patrick Mutuma. Wadi ya Kisima Ntere Cheburi Ulaize Keneta Patrick Mutuma. Na ureno emo tongero baraba ingene ya bunge ya county ya Meru. Na ugite gutereo kugakinya agwatanira na gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Nonto moro tujoeta mutongeri wa Ntere Kisima ni gutigira kuri na weti nambere Nterizi. Akiaria kagitene kare kare mathikone za mwentura ya gakirikiri Kisima Buri. Mutumana gwetete imwe ya witi nambere karema jamoja amanto jere dirito akithithia Ntere yu zario wakiwa sibitari ya Mutarakwa ire ugetekete nambere na gutethia akariba baingi ba Ntere izi chia Kisima. Uninde mutuma ndikara onarende kintu kila kina maana mono imeendela ngathi atia ngabura tereto kwa na ntobeto nikendetega sempre ndamenya ngugekwa ikuruira ntu bakwa ikenda bona mende zabati kuziatea nindironka ndilarea gonka ndiakara nande akara kila kina maana imuntu ne maendeleo ntore ne itokoereano muntu agonka anyunya wenka lakini akama kundi abake tema ende ngogera kwa tumere mutuma kuthithia ikutagaira mandu jajau mutuma no areke kuburetera mutuma no areke kuburetera tiringi gana ende direta akara ndiekira mbeti uti akuthithia barabara umbajetine mutuma ko kwita ngogera kwa muntu no meritie na ari ate kwenda gwita na rangi ukwirura ikenda aka make sure ngogewe oversight babwe akubutithia bwega ndene mheshimiwa Karembe iko mwene kiatho niki etete TV ne eta kontwale manto jawe eta kondiscuss na kuruma mutuma akiwa majorete linda angakarete na aria ekera kwingwa na toka kwa ndubo kumono kauga mutuma no ntwakali na aria kutumana toria kuona na narete ndoni nyinge ndoni ici au makwengwa atembae korea oni oteronde naru itokoerewana oni nakande naru bijora ngadi atia ngale akore akaironge na duwa iko mheshimiwa ongore kwa mabramone TV ne muruma oga mutuma kira kali tianga impubecha tunge toreo ngena marun endo ga choja de tunge ya yuma kwa oruire akeja ko burumira mwana wenu rakudurete akura tienu ndo kwa li mutoja hiyo bui kinyauka ya kutoa tukundifa na opinion tutoja na heshima utarako ito waka dispensary milioni ngana idano te milioni idano weta kwa ngangare ora ito kodie Mount Kenya ambao ito milioni idano Etikere turinge gatoro gya tumwiko twerekere Monka County yandrakanithi ni aramwerekeria munene wa kithomo ndene ya county idrakanithi oro izikeneta Bridget Wambua na chumirite na kwithura ati nkuruki ya sukuru ithano ndene ya county idrakanithi chiri na arito bate gukinya 20 popo bojete ntuko inkai nyuma ya metha ndeto ya Meru TV kumurika shukuru ya Nyaga Kairo iria ithirito iri na arito bathatu ake cukuru yonthe kuringana na Wambua augite thina izi ya arito kwithirwa bate kung'ana ndene ya macukuru itumite kukethirwa kuri na ugwati bubonene Nterici akiaraniri na mwandiki wetu wa ndeto Wambua na augite ati kuri na cukuru ya secondary iria ijikeneta Ndaruni iri ndene ya wandi ya Chiakariga iria itina muritwa kinya umwe monkera kagitene gaka mwandiki wetu wa ndeto Murimi Wambogo nori na ripoti hizi na njira entarero. Nyuma ya Meru TV kumurika cukuru ya Nyaga Kairo ndeni ya wandi ya Magumoni kwegwa yena arito bathatu baisi ndi cukuru yonthe ndi mwerekithia wa kithomo ndeni ya kaunti ya Tharaka-Nithi Bridget Wambua na ebumirite na gukuyira iguma cukuru ino yena arito bathatu gake baisi ndi. Kwa sasa kuna shule inaitwa Nyaga Kairo
moja ya primary schools in Meru South ambayo haina watoto kwa saa hii wa primary. Inao tu watoto 3 wa ECD. Tangu shule zifunguliwe hakuja kuwa na watoto ama wanafunzi wa hiyo shule. Akiuga ti Nyagakairo gake yena aritwa banini ende kwina cukuru cinge imbinge ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ira ciena aritwa rungu rwa 20 ire ogo cukuru ya Kiegoti primary ira yena aritwa 14 cukuru ya Kamatanga primary ndeni ya Gamba Ng'ombe yena aritwa 12 Ruri primary ndeni ya Mwembe yena aritwa 19 amwe na Kariene primary ndeni ya Muthambira yena aritwa 10 gake. Na sio hiyo shule peke yake. Kuna nyingi tunazo kwa every sub county which have less than 20 learners. They are there. Kama Kadega in Gamba Ng'ombe, that one has only 17. We have Kiegoti with 14. We have Kamatanga with 12. That is in Gamba Ng'ombe. We have Iruri in Mara with 19. We have Kariani in Mudambi with 10. Those are the list in terms of enrollment. Akiuga kirage gutema cukuru cha primary cigo ciena aritwa banini kuigwa ciakitwa cukuru imbinge bantu amwe na akari batigo ciara keingo aritwa baumba kuyura cukuru ino. Sababu ambazo zimechangia hii ni kwamba tunazo primary schools nyingi na zinakaribiana sana. Ili hali we are not getting as many children being born and being taken to the schools as we would expect, because the community has developed so many schools which are near each other and they are actually sharing the same learners who will be in one primary school. Akiuga kinyandeni ya wandia chakariga cukuru ya Ndaruni secondary itire na murito no umwe kuma ya rugurirwe. Not only in primary, even secondary, we have one school inaitwa Ndaruni. Ndaruni secondary has no learner in Shakariga. This year they opened with no learner, so that school is there. We also have no learners, so we also have secondary schools which are also poorly enrolled. Arawe gibura ministry ya kithomo kubangira cukuru ino Brinjiti akiuga gutire mubango no uri kuthirikari kuri kwambiria kurutha nonto bwa cukuru ino. I may not say exactly what the ministry is intending to do, but at our level we are trying to see how we can secure the resources for the school, and then of course we would get direction from the ministry, because it becomes quite economical to run a school with no learners, or rather with very few learners. But I think this is a trend that is coming up, and I believe it may not be only in this county. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gĩa Chuka Igamba Ng'ombe mbita mũrĩmi wa mbogo. Meru TV kuma Ntere Tharaka tucokere Munka kaunti ya Meru. Aria akari bantere chiakoje nibonekene gwitana mbere na kiriro na bubone nyuma ya rozi rwaruko kana sewage iraithiritwe kibathangikia Nterezi kwa kagita nandi bakiaraniri na mwandiki wetu Anteto MC Mointonga uraithirwa kibariongera Nterezi bogete bari ugwatine kinyabo kugwata mirimo imuthuku iria izanagia na ndoje chena ruko nekirana ndi barombete atongeria bonde barabathuri na mono ba Nterezi gutigena ni bakubatonyera na kubatetheria kuthiria ndoje cheruko iri kwitana mbere na kuigara Nterezi. Wamba gutegera no karega kumenya ni nari kwaja ukuona eria riri teria ni siwenji na indene ya koje iria siwenji ombete kwithirwo ithangikitie kari na atori no tubwamba jua bakiaria bari gojo Gitone Esther Kananu mukari wa koje batwe kwanti tutoriganiretia siwenji ingi iri akoromone ao kwathithitwo kwanja kwithwo kwa marigo na gukuthithwo kwithwo kwa marigo nginya bienjwa ende itonga bia koje kwanja baturaga siwenji na thitangi tutegete batura siwenji na nde nyo yathukitia ukinya kwajwa tukwaja tutekumba kinyo karako irugo siwenji tuthũkĩtie buru naja
na itokoromba thirikari iria iri kuba ici bara bamenya manto ja drainages mono mono ketha MCS baroje na nyaero thi beje batonyere anondo ito reportete kesi maita mingi mono na tote kuona kinya muntu agutwitika la ici anto abakwenda kwa bikorera ende babwiro bila biezo kone byo bona biena makosa ende botona siwenjie kwa ajili ya ntwa itokoromba bara bonde ba menyaira manto ja siwenji beje ao gaitie gakoromone thokone batocwira ntaira siwenji rere anonto twinja twajitwe thai ikoja estate na nitonga birugorerete siwenji yamba ko tonye matangine barugorera kienine ndege gutwajithia baja uikorera na siwenji arugorero inae gutonya etonya roje ne mouro ya kanyoro jore akwe na na soko kabisa kwa kaiti na joka soka joka kwatana na idima bibi endi around yaja okay na kule boba tomaira mulo jo bogaiti mulo tomaira imende tere mbuga 1 kilomita kuma aja na siwe njionda yetonya rojene uge bwenu uge bweto ni anto barabonde bamenyete manto yani barungamire ta department cia drainage siwenjiu beje araka mono amwe na erothe batoritera siwenji gakoromone bora ngwenda kuongera ri ni batige kwa antu bara bagwita department thina nonto ibaide thina ciao itonga bira bije ni cirekerete siwenji kabatomba gucwa antu nonto ni bacwira antu bakwenyangia pipe na ndi antu bau babacwire ndi na umantu bau no beje bagaita ngugi wiengie gucokia septic tank nara sibwe rojero bwere totonya kwa hiyo bacoki ne baco bara bacwere benja na thitangi baturanga pipe ikenda bathondeka bagure pipe inge batonyithie siweji cia ke septic bitogo wanja nkara koje ndi mutori wa koje na itukugwirua muno nura meru enderete na mbere ende kwe untu bomo butatugwiria bututugwiria twi antu ba koje ne beretwe etena siwenji njega drainage ni vele pua chaitonga bibiri aja turungami siwenji eje yonze okone etikite ko kunze yumete njewe nontu ate kwenda kuthondeka itonya nara siwenji ni ethondeka na jaru ndijo ndakia kwithirwa nkiona mbita MC Mutonga ngikuripotera ndene ya North Menti Mutindo Kangangi Meru TV kongera kuna ati Dagitari Mutegi Kabisani urene mutaramu wegie manto za mathabu ndene ya kaunti Tharaka Nithi na rombete atongeria bonde ba kaunti ezi na muno para bethire tabakithuru na kura kuthingatira manto jara jaliri tukire mucemanio jura beti ni munini wa rais Professor Kindiki Nteriche Karen nikenda kwa kathara kuri na thiri ndene ya kaunti Tharaka Nithi kuringana na Dagitari Kabisani augite ngwataniro katikati ga atongeria bonde barabathuri na kura ndene ya kaunti Tharaka Nithi ni agatetheria kaunti ezi gwita na mbere na gukura kurukigire manto zegie uweti na mbere Urai mwathikirira wa gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri manto mothi na mbere ba kaunti na uri musiasa Daktari Mutegi Kabisani akirigurura gikoro kia ruthikite riwa kura Karen katika munini wa rais wa mwana kariba Tharaka Nithi the president na thukitie nuri agenda kuu ya kureta Kenya bantu amwe Jumatano erengi antu ba Tharaka Nithi county itware na ara Karen makao ma deputy president tuthiete kwariria agenda cietu cia Tharaka Nithi county na wambomba kuga riu ni tagaria riega muno ria kureta antu bantu amwe nontu antu batathiete direction imwe na maendeleo mongo matiumba kuonekana mbito ya Kabisani kiria kariere gutigeria bakugwatanira na kugoba na urumo muno kiri uruti wira mburie atongoria betu bage siasa baba dure na baba eguntu kungi twagire kwa kutumiria ngwataniro muno ja ukugwetu Tharaka Nithi county nontu mantu mangwataniro magire kuonekana muno mbere na ara deputy president umite kenda county ile ingi ciumba gukobia kuma kinogo ta Tharaka Nithi county the president ugire bwega era ngavana na yumbe women rep na senator era ngavana batongorie kuleta umoja katika Tharaka Nithi county tugetore na sauti imwe nontu deputy president twa Tharaka Nithi no Kenya atongore babe tubo ndibagire kugwatanira thaino
bakadija kuromba maendeleo kiri thirikari kenda ndigurire ingi kaunti ringi kiromba Tharaka-Nithi kinyayo watwekere imwe ya kaunti iri gufaidika kiri thirikari ikagitani wakoretia jumbe gutiga mutugo wa kuthi bakiangaga bakiuga bura bombete kwethora bakiruta wira bakariganirwo risi ombete kwethora kenenkanira kigina giki thirikari no yakwanya kwanza ikithuke thirikari si ndiye buya nenkanirwo 40 million daino neretiri 180 million ibagire kwira antu thirikari kunenkanira mbesa ira na ikarudha maendeleo kila mahali katika kaunti yetu. Wai mbunge wa Tharaka karudha maendeleo wake na mbesire na kerantu cha thirikari. Mbunge wa Mara karudha maendeleo na mbesire kerantu cha thirikari. Mbunge wa Chuke Gamba Ng'ombe karudha maendeleo kerantu cha thirikari. Na Kinyagu imenderepu ni oshi yake Kinyagu kidogo si angapo no akarudha maendeleo akerantu cha thirikari. Kenda antu bakona thirikari ne kurutagwira hata kama ni kidogo inafanya kazi. Lakini totiagira kugambia si ya mtu akawichia kwa hiyo inaharibu jina ya serikali. Igorera kabisa ni oretia tongoria bagotigeri bakwebanira na siasa kagitania kana kurutira kari wera nonto ikore ona wakira mutongoria na batikuruta wera erathurerwe nda kuga biathire kuthurwa antu ba Tharaka-Nithi county na tokenda giteke thura muntu na capacity who is competent gutethia antu ba Tharaka-Nithi county in terms of maendeleo. Siasa ino ingese kuga sijui geteke kyagira kudurwa kuma kyagira kudurwa uyu tuachane na hiyo anto bakara ida muntore no uwezo no ntubonde bare iteni baka makirwa tuge mwana munaka dikuredia mburi kaura ndakanyarwa kadi mundani atire mokare gwi maguna ndamukembu kana si antuga kerwa kaune enko achererwa mugura kerwa gatero uje akaya mburi kingirwa mantu matibwa tutawangalia wote kumagejiga munga Tharaka ngeri botara Meru TV rieto kambeta ndagara waiguna Mujumbe wa Ntereche Central Imenti Kirima Ngochine akandarathi Kathumba amona ataramu bakuthondeka barabara nibethere bakirionga kiri barabara ya Coca-Cola Kariene Kithaku munka gitagiaki nikirana ndi barabara ezi ikubanganwa kana kuthuranirwa nikenda igethirwa igikirwa rami akiaria Mujumbe Ngochine na ethirita kiromba akariba Nterezi gutigira nibakunengera rais wa nthiguru ya Kenya William Ruto kanyaga gwitana mbere na kujuria mawirani jawe barabara ezi kuringana na Kirima Ngochine ikethirwa igikirwa rami ni thirikari nene iretongerete ni rais William Ruto. Nawe mujumbe wa Central Imenti Kirima Ngochine na thithetie Ndiunga na kandarathi Kathumba o amwe na kinya na ataramba kuthondeka barabara batu tugwiritwo no thirikari ni tumene kuma Nairobi barabara yetu it has been a nightmare. Nare kuringana na mujumbe uju barabara ya Coca-Cola Kariene Kithaku monka giaki ikethire gitegerwa o amwe na barabara ingi kiri gicigo mbunge giki na mbeta cioneka ithire gikirwa rami. Lakini serikali imetumana kutoka Nairobi. We have engineers here from Kera. We have the contractors. Na let's say thank you to the government for remembering our people. This road from we have started all the way, it's called Coca-Cola Kariene Kithaku Giaki Road. And at the same time, Kamulita Rubiri Nkobo Road. Engineers wametumwa kutoka kwa Kera and they have done their work. And wamezunguka kwa sababu serikali the government is expecting to get some money. So wamekuja kurevive. And tuseme asante kwa DG Kandie Nairobi, waziri Chirichiri wa barabara na president kwa sababu wameonelea waangalie barabara yetu wakipata pesa ile tunataraji inakuja they can revive and Kuruki mujumbe uju na kuga barabara yeje ya thondekwa igatethia bunene arimi ba iria arimi bakao na kinyaba majani na kuga thirikari kaithirite na thina nene ya wagi wa mbeca. Itasaidia watu wetu kwa sababu hii ni sehemu ya maziwa, sehemu ya kahawa, sehemu ya majani chai. It's a productive area and not that contractors walikuwa wamekata kufanya. Hata hao engineer wa Kera wamesunguka na hii barabara kila wakati, lakini kwa sababu pesa hasikuwa, nothing could have happened. But now we are hoping that the work will start, so our people should
watu wetu wavumilie na maandamano yachwe, na tumekubaliana hata mbele ya tamaki hijawekwa, contractor wataingia waone barabara watu wanapita bila kusumbuka. Kilomita ni nyingi kwa sababu kutoka hapa tuko Rui yule unaona ndiye anachukua kutoka hapa up to Gyaki. That's about 20 kilometers. It's called Jiang Chao. Jiangxing Ausa company, the Chinese company ndio inafanya hiyo 20 kilometers mpaka huko Charia Gaito mpaka hapa Kariene. Then kutoka hapa kwenda Kamulita nao ni serial time contractors. Nao wanafanya about 11 kilometers. Akirikiria mutongeria ujo na kuga ni mawirane thirikari ya William Ruto ithirite kiujuria jara yejanire gitara campaign. These are the promises which the president had given when he was campaigning, and we are happy that now he has remembered to come and fulfill the promises. Hiyo ndio tutaweza kusema, na watu wampatie nafasi. Patieni president nafasi afanye kazi yake, kwa sababu sasa kama sisi watu wa Central tukifanyiwa hii na watu wa North tukifanyiwa hiyo, sisi tutasema president amejaza ahadi yake. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kuma ntere chia Central imenti tuelekera muungano thimenti ni ari mujumbe wa gishuga bunge kiki Ibrahim Daud na chumiritie na gutariria manto kathumba jegiwite na mbere bwa county ya Meru. Akiaraniria na mwandiki wetu Andeto MC Moitonga, Rahim na rombete thirikari nene gukurukira Rais William Ruto na munini wa Professor Kithure Kindiki kagita na karaba kethirwa abari na ndionga ndene county ya Meru abatigire bakwiza na kureta awiti na mbere na nkuruki kuruguria mirandi kathumba ndene county hizi nikana county ya Meru kinyaye kethirwa kigunika ta county ingi cia nthiguru ya Kenya. Mujumbe wa Northimenti Jawela Himu Daud nombete kwithirwa agikaribisha President Bwana Ruto amwe na munini wawe na kubera bombe kwithirwa bakija ndene ya Meru na bakeja njara inderi. Naibu wa Rais Kithure Kindiki pamoja na rais wakuje Meru. Ni kwa nini hawasikuje Mount Kenya? Iko na hawa mlima, hakuna mtu ule ameguza anasema imeguzwa. Mimi sijui ni wapi imeguzwa. Sisi tunatarajia rais na naibu wa rais, lakini naibu wa rais na rais wakikuja wasikuje mkono mtupu. Shauri mkono mtupu hulambwi. Tunataka maendeleo watuletee. Mimi kwanza Northimenti ninangojea, tumeongea na naibu wa rais Professor Kithure Kindiki kwamba akuja nifungulie Imenti East sub-county, na tumeongea na county commissioner, so tunatarajia mwezi wa February nimehakikishiwa tutaweza kufungua, na pia tulipeana pesa 2024-2025 ya kujenga ofisi ya DCC pale Kiamuitari. So wale watu wamejenga Dhura Development, wamejenga police post, wamefanya kazi mzuri, si ati inanipiga, si ati mimi nitaweza kazi yote. Mimi ninafanya ile ninaweza, mashule zile ninatengeneza. Tayari jana nimepata approval ya kujenga 12 classes ya grade 9, na natarajia, tulikuwa tumeongea na PS Belio Kipsang atengeneze 17 classes ya grade 9, ndio sisi Northimenti tutakuwa sawa. So hiyo ikianza within 1 week tutaanza kujenga hizo classes zetu 12, na 17 ikijengwa na serikali, grade 9 tutakuwa tumemaliza. So hakuna mtu ninashindana naye, mimi ninafanya kazi yangu, nafanya polepole. Wale wanapiga kelele watapiga kelele wachoke. Kuna wengine waliandamana mbele ya wiki 2-3 wakasema Rahim aende. Nilikuwa nimetumana, kuna 9 million tuko naye kwa account ile tutapata ndio tutatengeneza barabara. Nikasikia wengine wakakataa, wakasema wanataka 100 million, so hawataki hiyo 9 million. So nimeuliza community wakidhoka, kama hamtaki hiyo 9 million basi tutaipeleka mahali ingine, lakini first aid
tayari tumetumana Nairobi barua tupate approval ya first aid, ile nitapata ya savings. Lakini kile ningetaka kusema kwa watu wetu wa Kithoka, nacokeretie umwe uria warujaira gite kia MCA ndene ya Kithoka nomba kwithirwo akimwira jauju ule alikuwa anatafuta MCA alibadilisha hii barabara. Si ati mimi nilikuwa najua, ni wakati nilikuwa nimetupa watu wa Kenha kukuja kuangalia hapa on the ground, na nilikuwa bunge. Aliwapotosha, akapitisha hiyo barabara kwa Nchege iende Kiendero, shauri inapita kwake pale lodge yake iko ndio ipite kwa lodge yake. Hakuna siku barabara ya Kenha itakuwa 9 meters, na hakuna wakati tunafanya acquisition of land. So how can Kenha ijenge kwa 9 meters whereas 40 meters iko, na barabara kutoka kwa Chege kukuja kwa junction ni 40 meters? Itawachwa aje hiyo? Hata akili hata haieleweki. So huyu anatafuta MCA, tafadhali kuja polepole. Nikitoboa siri yako, hata hiyo kura hautapata hiyo unatafuta. So kuja polepole. Yule alikuwa anatafuta, alianguka, kura yake haikutosha. na jau nijo ndaike kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya North Meru TV. Tugitana mbere na nteto cietu ni ati iri njira imwe ya kuthiria na kurua na ntano cia nabari na muno muno ndene ya kaunti ya Meru. MCA wa Koroto ndene ya bunge ya kaunti ya Meru urawizikene ta Sarah Gaki narombete arume bonthe gutigira ne baguciomiria na kugwatanira na nguruki kugwata mbaru manto jagi kurwa na ntano cia nabari nikiria kuringana na MCA uzo augete ntano ithi ni chithukiritia nabari miturire na bamwe bakare mukinya gweta na mbere na shukuru kana mathomo zao ureko kubatara nguruki na narombete kinya tongeria basiasa na kinya tongera makanisa na nto bonde ndene ntora gutigira ne baguchwana na nto baraba gwetithia na mbere makarika jaja ja gwetithia kana makarika jaja za ntano cia nabari. Okay, boya kama rieto mbeta wa Sarah Gaki, nominated member of Meru County Assembly kuwakilisha Njeda. Oni kintu kira kienda kwariria ntuko eruare manto ya ntano tia aekuru kana ntano tiare. In fact ontobo uno ontobo very painful ke batu ya tongeria ba ekuru nonto ya thai nyantano yukaita bareketie buru na kasiunete mianka. Okay, akwolelia ya area imwe cia Igembe North, Igembe riri eto orende ito tete mioyo ya anto nkoloki ya ekomi okolokira ntano yutiare na bamwe inyane ekoroba ori bena inyanja na mwekoro ina kinyana bake. Last month batwani twathikete kamwari keta wa Jalinda na nyako kakwira okolokira ntano isiaka katanwa na nonto ba bleeding ka bleed so much na kana kau karomba ta moyo yako na monka ntuko eruare nte wetikia nyabara batanire kana kau baromba kuwatwa urankienda kwariria karia mutongeria wa ekuru ni ati anto beto turekaneni na ntano tiare itia kulukirwo ni ita ugo ri mwekuru ori na wena na bake nte komenye mbiwetete kuria ringi kiri manto ya ntano tiare ukira wa muntu tetani ateomba okio choro bogya moreo muntu tetani ateomba kuruira nthaka muntu tetani atekari otege nto yotanwa kana kala monka kaumba ototuro bwako. The other day kwena mwekoro ikange kana kala monka kaumba ototuro bwako. The other day kwena mwekoro ikangeta utathi kwenya ntuko eruare ayo mochari noe no ntupo otanwa aka insight iso sa utathi kwenya ntuko eruare ayo mochari noe no ntupo otanwa aka insight iso sa yete monka mwekoro raito siukumya mantone atebui na ria muthie karatere oturo bwake no ntuba manto yatena itomi boya thato kwena mwekoro ngie we mpenda na we mwekoro kinya we atanirwe thai karaumire ndu no nto o atanwa mwana ku atanie nyumba nawe no kura ko tanwe riu nkari arethero otanwe we nyumba ire okaumara wetwa amukire manto ya uburuburu imilaira cia kulukirwo ni ita na ite na nyamana na ikyo kuregana na manto ya kabisa kabisa oni ndi mutongeria wa ekuru boyele nkauao ndacietu cia Meru kande borombe onto bomwe tokaerie kuwatanira thirikari. Tunaomba hivi vile walifanya ile siku
na kule Samburu, na vijana wote wa Samburu wakasimama na wakahapa ya kwamba wenye wametahiriwa wataoa, lakini mwenye atatahiriwa kutoka hapo hawataoa. Hata sisi vijana wa Meru lazima tutapanga siku yetu, tusimame tufanye declaration ya ajabu. Wenye wametahiriwa waoleke, wenye hawajatahiriwa, mwenye akitahiriwa huyo usioe. Kwa sababu watu wanadanganywa, wanaambiwa ukitahiriwa ndio utapata bwana, ukitahiriwa sijui ndio uko na nidhamu. Nidhamu ya kwanza ni masomo. Tusomeshe watoto wakuwe na elimu ya kutosha, na mtoto akisoma hakuna ofisi atazuiliwa kuingia. Lakini hii kutahiriwa, utatahiriwa na utaishi huko na ukutahiriwa kwako. Wamama tumechanuka. Sisi hii ni Kenya ingine. Hii ni Meru ingine. Wacha wamama tuungane pamoja. Tukatae hii kitendo. FGM ni kitu imepitwa na mpaka Wasamburu wameacha. Sisi wa Meru jameni tuko na shida gani? Sana sana hii area yetu ya Egembe. Tafadhali naomba kwa unyenyekevu, mimi ni mtoto wenu, nimezaliwa kutoka hiyo area, na hata sisi hatukutahiriwa lakini unatuangalia bado tuko sawa, tuko na familia na zinaendelea sawa. Mtoto mdogo kwanza hiyo nyama inatolewa ndio ile nyama inapendwa sana na wanaume. Kwa hivyo ukitolewa huo ujue wewe hata umetolewa ile kitu ya maana sana. Umebaki kama mkebe yenye hata haina mafuta ndani yake. Kuna itikadi nyingine mnandanganywa, unaambiwa ya kwamba ukitolewa hiyo nyama ndio utakuwa na hamu sana ya mwanaume. Wewe utaishi vipi? Utakuwa mwanamke vipi? Wewe mwenyewe hata una hamu na wanaume, una haja ya mwanaume, utaishi vipi? Usindanganywe kabisa. Mimi nawaomba watoto wetu kabisa kujifungua, utajifungua salama salimini kama hujatahiriwa. Lakini ukitahiriwa, nakwambia hata hiyo nyama kuna vile inashikana, mara nyingine unapata shinda sana hata kwa njia ya mtoto. Kwa sababu kidonda ikianza kupona, inapona na nyama inavurutana mahali moja. Kwa hivyo utaleta shida kubwa sana wakati wa kujifungua na wakati wa kupata mtoto. Lakini ukiwa ni mwanamke kamili jinsi ulivyoumbwa, utajifungua kwa njia iliyo sawa na hakuna shida yoyote, utakuwa na hamu na hata mume wako mwenyewe atafurahia ndoa yako. Lakini ukienda kuharibiwa, utolewe ile nyama ya maana, utaishi vipi? Utaishi kila wakati mume wako ametoroka, ameenda nje, kila wakati ni vita nyumbani. Kwa hivyo naomba tuachane na itikadi iliyopitwa na wakati. Wacha tusonge mbele na wakati bwana. Hii ni digital Kenya. Wacha na sisi pia tusonge na digital. Naomba kwa unyenyekevu hiyo mambo tuachane nayo, na tutajaribu kuzunguka Meru yote, sana sana upande wa Egembe ambayo hii maneno imekidhiri na imekita mipaka kabisa. Ari mundene nyarana ndinja ithi yugite mukurojo no rari wa gutetheria family izi na njogu ici irethirwo ikimuithukira kagita na karia arari kibaruga ndene ya munda jo mwenterizi bakiaria karibaba ne boritie na ndiro angiro karinya moche kithakanya KWS gutigira ni gutonyera na gutetheria mushijo mtujo nikenda kinyabo bakethirwa bagichithere kire mutolire. Riu nä karä mora kieva retiete ntora milioni tu ina mwathi wandi bakirira ane kumane na mukuru mo kinyango ninja ntuko yero ari mundene ende makarika ya yembeta kwethe ya kingia ntere ya korango ninjau na kinyanja ukwethere kiumira na kuthukangi bikore bianto riu bakwa thirikari utetalio bakomba kwethe bakioya ende njau ino kwangaikia kari yake kuromba thirikari tutethi wa bukombekana no ntoburu njugwiji sina atare ndone kwena atare muke agwana ntobwira riethi antu barengi muno nerengana kamwe kwa kamwe ende losi thirikari ne tutethi kuturethira nyimu icio nigendeteke kuthiria twanya twa skuru ya kinyi miunda kinyangwa ni nju tukero bukariwa moto yariwa ni bibi ara tukero tukariwa ende batu tigintu twina kyo ninge no tere turiawa utere katwira wa ubunjo yuni royo ngoya mwanga idare kathira bukezwe kabunge yabura no tinkulugiu sai ni moyo tukwaririe yo muntu berie itu baturi atwana twana to muntu tone no bio itashukuru KWS batu tenyu mwe ekithaka ititharwe karitwi imbisi kinyaka nyoni ekakarazua ni sheria law of Kenya imbisi kinya ugiakorwa njoga yao kabare yazia unde naturi muntu yue turi na into bibie turi bukurethie muno na batu no katutura tuvumilie tu kwa unyenyekevu
atukuromba thirikari ya Kenya kethe niuminya kumenyera Kenya sheria ya Kenya law KWS batu harakishire mwiriwe muntu wetu na baturiye muntu wetu no tukinya batwi muntu naye takatwirwa windira tantukwe kotini mawa ndrethe ya muntu akebunga wa maisha miaka yana no ndo bakuwatwa na mubongo yoyo nju ende nju ure onto munga muntu miaka yana atu na tu bungwa yana onto da itu bungi zato tina muntu wetu mantia competition ya mwendo aurora tere uturo bwawe nkandikira KWS na nkiwa muno mantu ne yeku no makato hakikishe muntu wakuriwa na tikinya bu wake mweri wena mwaka 2023 indeketie motion bugende no tubo mantu wa competition na nyimpa dikirite PS wa tourism and wildlife nikienda ntu barabara interview bya thukangire na Ndoleli mwaka 2023 bomba kuriwa kaitene kaune bawetendeke mujaye mukoroyo ne batietwa thenene nene nonto no rauraire family yake na kinyoro aikinyango ninjau arare biashara ne siawe na arare tseke barwene mdene juu araitira atira miene we araitire thira aitite mu kibarwene gerara aitite thira acha ka ya wangu kinyachia kuinja mbenji miunda yantu KWS njuu hii familia ni very young sana. Hata watoto hawawezi wakanjitafutia vyakula wenyewe. Ndio tunaomba mambo ya haraka wafanye ili waweze kusaidia hii familia. Keripotera Meru TV kumeturenera milintoine ya mwathi wa Ndegembe North Mpeta Mukiri Onkonja. Tukerekana na ripoti hiyo ya Nkonja kuma ntere chia Igembe twerekere monka ntere chia Buri ni area no ntobo ari baba inge barabatita gashukuru ntukone chiao chia mweri na bainge bao kwethro bakikwata iu no ntobate komba kora tauro chiao Reu Steven Kanyanya orene murungamiri wa Kanyanya Foundation na ambiri temo taratara ja kueja na tauro chiao daruka na ireti jikiene takemna kimoni ta sanitary pads kiri ari bonde barabara shukuru che sekondari che kwana ndene ya gishiko bunge kya Buri kuringana na Kanyanya na rombe thirikari amona antu bange bawendi wega kutetheria ari barabonde na mono barabate komba kwethroa bakigura tauro iji turiaje ujo no tubwa program iria twambiria na Arua na te program ya kurungama ni iria kendrea wanka mimbiri ra thirikari gatwira ba komba kumanage go sort out issue but as for now we have taken over at least kiri alitwangiri thatu iria tomba kujukia kirima school different para to komba gutetheria na sanitary towels o mwaka so sanitary pants iria twajana na Arua ni chia tamu ije and then by May batejira na ajo ujo bagaikirwa school ciao kulingana na numbers ciao aciari kana ritani bateja kwijira kairi na Arua ukari to launch then kumao bakaethora bakindistributerwa kiri school ciao kulingana na mahitaji ja mwalimu na school yawe urajangana. The government by the way can not do everything for us. Twetera thirikari we will fail. It's an extreme need whereby one of the schools iria tumire tutonyera mantu jaja kuija mitandaone ni one of the schools one day ntuko ya kigerio ana kenda they did not go to do their opening exam non to batena sanitary pants kwina bangi na bo they have one akamithambia na ijitiria reusable akamithambia ekagia infections ekamuthukia. So it's a very big need na tuona ten bunka kikueja na iji sanitary pants even the use of them ikubatarite kunya training ya urachi utumira no tubamwe bao we realize that kumenya gutumira. It is very painful kuigwa mwana atira thithiria kigerio kia opening no tunarare mure kuona sanitary pad ni akujukia tagarira kuona antu ambithwa ndi skuru na kwi muthakaje wa mpira angurira tiambite ki muthaka angurira kenda bita skuru ngeta kumurea akiuma skuru ogora eto kumurea eto murea amuitira ngu agwateu chapteu akaingia mathomo. Absenteeism ni kuingia muno kiria na bari nuntu urithira mwana omwarire ntuko na ira chawe cha mweri tara maingi bieje bia muthekera mwana omwari akaya steam wege tande guru reta ndiguru atumba kuthomanire na arito bangi
kou tuona ibu bwega tuja maskuru tumbere ama tuimenta kinya na babieje berewe imbio yongwa teba ibatika kuthekaira ana babari itukuona ana baba inge bari bakiura nonto bwa kwaga sanitary tiles ukethera mwana nagire mwana na tere skuru muchiari ategwa fund na data za community na tungene na Kanyanya Foundation itugete tukageria juu chini tuhakikisha ute mwana ini bore west na east ukata skuru nonto bwa intuko icheto tore akatogitaira kumanja naroria arume bara benja nare ibonie arume turume to jara to eru mwana mwari na kurukaira gintu fulani dene gita fulani in a month so kenda amenya tebati kwa stigmatized kabati ku encourage. This program is in fact a national government program through both the women rep, through the MP, the member of parliament. They have the kitty uninte kwenda kwa ntoto ciano to have no business to do them. They have their own minds. Kethera thirikari gukwama wina kiongo gya kuthugania, you have friends. It is a responsibility no to twakwetheria mutongeria tikenda uri ja mushara jwa parliament ikenda tukwa platform ya gwito chwa into bingi kando na into bya thirikari. It's just a platform tukwete wito tuchuire kukombika ura kumbikika organizations irio well wishers, NGOs, please let us give back to the community. Aunu kona ndiaja ambejeta ku give back to the community na bara bakuomba kwa megwa tambaru tafadhali ndio wega ituburomba ezeni batoto digital creators nitukonondo ko bubui Tegeri Wamero TV ntukwe naru ndegoro igekongwira manto jegie kuthiria ntano ciana abari mambura jaja neja kuthithikite ndene ya kaunti ya Meru ntere cia maili 3 aria mwandiki munene Ipato Saram kuma obisi ya waziri munene Osalia Mudavadi agukari mugeni wa giteo atongere kathomba hamwe na akari ni bombere gwikinya ntere kana ndene kieni giki na kwariria manto za mainge jegie kuthiria ntano ciana abari. Uratonga mware yeye uratonga mware ndereo bume nyumba ntenguo ntuko ya naru anthiguru yonthe igikungwahira kuthiria ntano cia ekuru kiatho giki gikuthithikite ndene ya maili 3 kienine aria kwijite antu ba miriga mionthe baba umite ndene ya igembe baria bareganite na ntano iji cia ekuru na kuganithirite Adorima sisi kwetu tutahili na tuolewe huku, maana mtu akiolewa hapa huku unatahiliwa ukiwa mama. Are mama. Asante sana. Ile nitasema jana tulisema na vijana Mkenya ndio fashion. Semeni Mkenya ndio fashion. Ndio hiyo sasa. Ingine nitawaambia sisi wanawake tumeumbwa na milima. Tunaona mimi niko na milima. Na ziko beautiful. Mlima ukikata kuna kuanga aje? Hakuna maji, ukweli ama uongo? Tumepanda miti huku. Sasa msikate milima yetu, tukae hivyo hivyo. Na iritiere igetikithiraga o imwe gugita ingi njuri ncheke inywerite kamwana nirikitie kuga atibo ntano iji bairegere kuma miaka 69 imithiru na mwankana aru abatetikiria ntano iji cietana mbere aria baugite ati guti muntu bateirwo kwithirwa agitangugiji giteneriri mahiri ithatũ twauga ntano ciarĩ itigwe na arumanĩre njũrie kaura moving the chiefs, the county commissioners, the DCCs, so that we can penetrate Igembe, Tharaka Nithi and the Chuka, that all female genital mutilation is curbed. May you know, Bwana Commissioner, Njuri Ncheke aina shero, hatuna mpengo. Tukishika watu tunapeleka polisi, tunaulizwa kwani wewe ndio umetahiri. Leo mko hapa, tumesema na tunakubali hayo mambo yote. Tafadhalini tufuatilie, kwa sababu Njuri Ncheke haitaki kutahiri kwa wanawake. We want our girls to become kiatho giki kira gikwijitwo ni ma PS bairiba ekuru kuma thirikari inene o amwe na gavana wa Meru
County Honorable Kawira Mwangaza ni barikitie kuga ati bo batitikirie riria riri kairirita mbere. Sisi tupo ngangari na tutaendelea kuwa ngangari zaidi. Napozungumza hapa najua niko na kesi 13 ambazo zipo katika polisi na mahakama ambazo zinahusu masuala ya ukeketaji. Tutazidi kukodoa macho yetu na kuzama chini zaidi ili ndiposa tuweze kuwanasa na kuwachukulia hatua. Na mwisho jwe kurugu eke wagua chogo kinya. Mungu akikupatia nafasi kama kiongozi mama, maana leo ni siku sana ya kina mama, shikilia ofisi na ushikilie na uketi vizuri kwa sababu Mungu amekupatia hiyo nafasi. Viongozi wa dini, wa mila, wazazi, walimu na vijana, tushikiliane pamoja, tuhakikishe kwamba kizazi kijacho kitakuwa bila hofu ya kukeketwa. Kwa pamoja tunaweza sema hatutaki ukeketaji and we can succeed in this. Kwa pamoja let's all decide that tutalinda ndoto za wasichana wetu. Kwa pamoja tujenge jamii yenye iko na usalama. International Day for Zero Tolerance to FGM. Sisi tunajua kama nchi yetu ya Kenya tumesonga hatua mbele. Tukiangalia huko nyuma, hiyo harmful practice ilikuwa kubwa sana. Ilikuwa kila mahali. Lakini saa hii tunaona tumejaribu kama country yetu ya Kenya. Ndio maana tunasumbuka Ministry of Gender na Anti-FGM Board wanatembea kila county ndio tuangalie zile sehemu bado tuko nazo kidogo kidogo ndio tuhakikishe tumemaliza. Ama ni aje wa mama? Tuko hapo? Tumalize ama tusimalize? Tumalize ukeketaji. Mwana mware bora mwara tabadeli utanwa. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku majamirigoni ya Igembe. Mawa ya Meru TV report yo ya murithi wa bane gotokinyira muthia zwa nteto cietu kurikania ntuko na Arua gukara mambura za gukungwira kuthiria kana ndoa ya kuthiria ntano ciana bari nikenda mwana mware kethirwa akithoma bwega agita mbere na muturire jwawe kiatho kiria giukari ntere cia maili tatu tora murithi wa baithirwa agitutariria muthira nteto cietu kwendelea kagita gake kana ita mbere na gukenera mibango ya Meru TV oni bambitaga Dennis Mutuma Muthomi.